20Cystadleuaeth goginio. Mae angen bod y thema Cymru, neu dydd Dewi, neu Eisteddfod yn amlwg yn eich coginio. Cookery competition, a Wales of St David's Day or Eisteddfod theme must be obvious in your cooking. Gallwch goginio bwydydd traddodiadol megis cawl a picer y man. You could cook some traditional food like cawl or Welsh cakes. Neu gallwch chi fod yn greadigol, or you could be creative. Beth bynnag eich dewis, tynnwch ddigon o luniau i ddangos y broses coginio o'r dechrau i'r diwedd. Whatever you decide to cook, make sure you take plenty of pictures showing your cooking process from start to end. Cyflwynwch eich lluniau ar ffurf pic collage os yn bosib. Mwynhewch eich hun. Present your pictures using pic collage if at all possible. Enjoy